pada ben sambian kan kui emas sebir gelibir nggak oh pamah bah ane tak salah bu orang ngangkui emas beni salah punten ini orang kau letaknya lagi nih ngangkui emas le orang ngangkui emas roh tore apa manfaatnya kebetulan kebetulan apa urusan lebur aja kan tak manfaat kebetulan marah-marah apa manfaat kebetulan orang ngangkui emas hah loh nyaman dijual aja lain urusan nyaman kebetulan mau orang ngakan kan jadi kenyang orang minum ilang belgan orang tedung ilang lesona orang ngangkui emas ini apa manfaatnya kebetulan tak pakunkan lebur bera tapi arah apa orang makmun ngangkui emas paling bayar lain ben saya tak ngangkui arah apa marah ya lo apa bu mak laju panena orang kir-kir manten jembero odi menikah beda kerja jangan tak imu kotungan kui kelampi anyar dia lah coba denang kui pak kan normal odi ya kau lo mau jangan iman kaman tak langkong si ada na sobu mon bisa bagian dengu denah mon posepon lah letak peti kelar je lah mun bagian dengu dia nasi tegas roh saya yang dikirna apa pada dikirna jadi bagian saya lep langker dina masjid disa pada bila bu sebu la ilaha illa anta pah tade boleh subhanaka saya ngantos itu tojuk nggak ada nunduk lah ya ada oba wa mun tak yo oba kau lah uning je kena ketikiran sobu keng oba lagu napa beg beda oba napa beg tegas kan ni jeng kan mon seteman mon tu kelu kan beda lo la ilaha illallah kan lebur al malikul haqqul mubin lebur iya suarana boleh sing ngening Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin ada lambok cuci takmir dengan later ya mani benih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seteja para tokoh-tokoh NU, para alim, para kiai sengireng hadir perpangkian malam semangken satejah abtina banget amal jaki satejah cakanca ansor secuken merupakan panitia pelaksana dari acara malam semangken satejana abtina banget amal jaki sateja
para tokoh-tokoh masyarakat, utamaipun tokoh-tokoh disah, saya kelebun asareng seteja siapen to pemerintahan disah sebeda neng etisa Karang Sokon abdina banget amal jaki seteja cakanca hadra abdina juga banget amal jaki seteja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at seteja sengireng hadir perpangkian malam semangken dek kasetejana abdina banget amal jaki malar manter Batan kaula ajunan seteja sami-samia kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ban manter muka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manten senengah odiin orang sila cukala apa beden apa manten senengah odiin orang seta eteta ben pangaterona nafsonah manten jumbero di akalampi iya beden sepeda motor iya andiin tahu saja ngelanceng ngenangen cereng orang tak kutureng pinter buk tak kutureng alem bila cet esabena perasaan asokor ben Allah normal lodi dah tore mutiger beker na pabhidan na orang sesoki ban orang selaip munki pada malarat sesoki rukat nyon sobora make sesoki ro belum tantote dungan normal bodoh si ala ko ka Jakarta bodoh si ala ko ka Bali bodoh si ala ko ka Malaysia bodoh si ala ko nengi kanto lucu yang pada ala ko monoreng pada ala ko kan pada tak nyaman si nyaman si apel ngot pesena si ala ko pas na pabiden nah orang sebanyak pesena ban setaan di pese muncet pada tak ngidana tedu sema pita berak nafsu ben keresana pokok kepikiran wa pola nasi lain numpak sepeda motor abe numpak mobil katon romang sana lain abe ben selet katon isa berak oleh na pikiran tapi orang mengak ke kapi hidup maki orang mengak ben lebur ke kapi apa oleh negaba pada ben sambian kan kui emas sabir gelibir ngak oh pamah bah ini tak salah buk orang ngangkui emas beni salah punten ini orang kau letaknya lagi ni ngangkui emas le orang ngangkui emas roh tore apa manfaatnya kebetulan kebetulan apa urusan lebur je kan tak manfaat kebetulan marah-marah apa manfaatnya kebetulan orang ngangkui emas Loh nyaman dijual aja lain urusan nyaman kebetulan mau orang ngakan kan jadi kenyang
Orang minum ilang belgan, orang tedung ilang lesona, orang ngangkui emas ri apa manfaat daga betul? Tak bakunkan lebur bera. Tapi arapa orang makmun ngangkui emas paling bayar lain ben saya tak ngangkui arapa marah. Ya. Lo apa bu? Mak laju. Banena orang kir-bekir. Mantan cembero odi panika. Beda kerja jangan. Tak imu kotungan kui kelampi anyar. Dia laju beda nangkui pak. Kan normal odi dia. Coreng todu soreng makin sepak kunengang kui. Siapa sih tahu wajah saya yang kui impian kelampi anyar. Ereken bah orang mandeng kegepi. Jangan siapa. Tak berak jenembihan genika. Bila ngangkui kelampi anyar keton orang kegepi ngabos kegep. Jangan siapa. Kenika asli eco-koco nafso sengaja kepekele aro berak nafso buk siabenta katon mon ngangkui emas orang ngabesaki kekepi saya kena pah ketelan lah kau ingat opa Maria dia tak apa yang dintibi orang ngangkui emas oleh keng kadang beda orang tak aroma satodus entara kekarja gara-gara tak andi kelampi anyar aduh mak odi pasal aku tibe saya tak andi pese valor parlo saya otang saya melihat kelampi urus-urus dah baka kerja tukang tuti kerak tukang ranjuko gini depo Nika kan nyaman na odi coko nafsu ben pikir na apa manten seneng manten lega na manten demang odi munikala apa badan keng kadang orang tak rida aja beda orang make dubu-dub pasti barengi loro selam sambiati neraka lah angku ya apa beden orang mau paringi rizki apa beden aja deh paringi naremah abba kona apa sih depak ke abba lecu geni ke beden asokore ongku gampang odi deh gampang odi panika maju cek parlo nasi jangan kau ulah kok kadang benikeng pola na manfaat saya tabang abe apa gengsi saya tabang abe kadang keng karena lebur beni kedek parlon nada toren apa sih jangan kau lah sa Obama sampian dicapok kolesterol dah nangata ning pro pengak dia muni yang kui emas iya pasang selok mipah nyaman nyoger nyoan ngada ada ya urusan sampean nganggu emas benih tak oleh nganggu emas keng kadang beda orang aroma satodus pola na ben paling tak andi penting benereng lain harap kadang orang numpak sepeda motor mun numpak sepeda motor dintibi saya coba ro biasa keng mak mun numpak sepeda motor genteng make oleh nginjem ronom mak beda natang ke buru arapa mak lacu tak kala apa beda nalacu mari daripada ben kaula bana entar ke pasar kaula kana belanja TV ke pasar Kaulah belanja TV ke pasar sampean keng tak long-long pasar ben gula. Kaulah lor nyelor ke dalam. Siapa sih tambah kita kok? Mau beduk ya entar ke pasar. Apa?
Rasulullah reka pasar tamasok dari kewajibna orang laki memenuhi kebutuhan keluarga. Kau tu najar setapa orang laki saya belajar. Keng mun lai pabebini ongkum bian abelecce lah silake, asa-asa silake, hatana silake, ngancuana silake. Cek lang-lang mun nyari atare tanam bian. Aduh jangan ni keboleh. Mun lah berai pedung teh dungan melolom bian. Marang. Kau lega pasar apa orang seberang, jangan kamu ke nyai harap apa kita betul kau orang, kiai harap gengsi bulan duku jagalan, mak gengsi bulan duku jagalan gengsi, mak odi pecopek tibi, kau le sampai mangken wak sepeda motor tahun petok lima, Yamaha tahun petok lima, bedok tetinan reng sepo, pak kebereng, aja tak macet je, tak mogok je. Kadang sebagian orang menikah coko-cok gengsi coko-cok napsona seolah-olah aben penikah todus mun abe penikah kocak mabe justru adullukum bi ahlil jannah tabuna Kanjeng Nabi ban anda mun ipataweh sapa isina suwarga pasera Kanjeng Nabi kullu dhaifin mutadhaaf wa sebe mamabe orang setak betenya banyak komentar aru orang suwarga tabuna Kanjeng Nabi beda apa pastoro ya adan bah mangkat ke masjid tau sanya banyak berempaan sombongan jangan kena mulut to seket jadi nama yutur gelar bang, tak usahnya banyak jerit aja, tak usahnya banyak komentar aja. Orang nggak roro asina, orang sini suatu roba. Harap pemikir. Adullukum bi ahli nar, tahu ke isina neraka ban. Pasir Kanjeng Nabi sen, kullu utullin orang ngegendak mata tengan ibeli tanda aja. Boleh malah nah yang ada ni akamat Fatihah ya tahlil Tabuna ke Imam Hashim diberitahu memberitai banyak orang ngaruh banyak gendek tanda kebawalan ya orang gendek pengko aku lek caan lek mon orang atau karbon tentang ketaknya peteker lebih dari 3 hari makai bojeng tak keterima jangan le you tahu kalau buk tahu salah kok ceramah tahu iya kok lah tapi pak kun tak nyapa mak bedoreng tahu yang tak ya lagi apa barlona pada benoreng boleh ngetrap sepeda ya trap saja kenceng ya trap boleh jadi ya ben montro dia kontak ke pentel dia tahu sabar aja kayak pak kontak pentel rokan gendengnya mana apa baru ilalai soro nyapa jadi udah saya urusannya pak keng pakun nomor 2 jawazin dicerai ngiding rek sejauh nangar denggi ya pak tanda orang neraka ini cerai odok lencel orang cerai masuk ke surga tak ada pak lebih dedim mau orang cerai masuk ke neraka masuk ke surga ada orang nengku apa ki bude karjesa kok orang pun cerai berarti cetak daftar tak daftar kan pada ben orang semang kada ke Mekah bawa melip ke bayi paspor keluar visa suntik gitu deki ini itu apanya mon kau lah mak tak ada yang lokolokan ke Mekah mau tak nyetor ya orang masuk ke surga nggak rugi orang mon cerai rujuk tak nyetor aja bu saya masuk ke surga tak ada yang lokolokan aja sap loko-loko nang
Beda orang masuk surga bulan nyumbang telur kok. Nyumbang telur. Aja ngamolot telur lo kok kan deki. Jadi mayang jantos-santosan ya bohong ku laku kau leben sambian bekal nang iba bena sadaqah nabi tibi seba was sadaqatu burhanun sedekah apa ni kebekal teti bukti ku laku nang ya juna Gusti Allah mun to mana sedekah telur ku make ben lor telur beda beni lor telur beda make ben lor telur beda mila na tagar beda debu laku na sadu malam orang seakurban arwah bekal eka posang ben penumpak hewan kurban arwah semunan saya maksud orang mula tu mana sedekah atas nama Gusti Allah kening arep laku na sadu malam pasti beda laku ya juna Allah saya tu mana kurban beda lah bon king teging bon bulu na bon duk tandun saya tu mana kurban sampai na ngambek di selebuk ngambek lah numpak sapi ke suarga iya maksudnya semunan mau numpak sapi bila deh pak moreng sih tak tahu mana sedekah tak tahu mana kurban siapa sih ngambek ada beda ngambek sedekah berak beda yang kurban di masjid siapa sih kurban namun tak gaul lebih nembian saya tak kira beda yang jeda kurban dibeli nih dia. Saya nomor telo, senareng neraka panika mustakbirin sombong lari ya. Beda orang sombong karena tunyana. Kau lega beter, sengak orang samangken panika tak masuk ke golongan orang sejet ongku sombong. Sampai kebayaki syiiran tak kerbun. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi mata berarti nyaman suara dia lah biasa mau loten nyaman biasa nah bismillah ngereng ya tore sampean lah kena bun buntun nadin sampean apa adin kau laing melolo beraya ya beda kemarin lah beda ya ke langkong tak ada ya tak langkong je beremaan dek wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi tantaretan cek mak semak sampian ka sombong penik keperak andiin Allah sebab Allah tak butuh kapan pun apan ben Allah tak toman takok kapan pun apan mun kaula ben sampean cek bong sombong teretan sombong ni kamu sona Allah Pak sampean ben kule benik kamu nengi pok compok arokok durnuan ro nyaman makmun interkonjengan parlo autang semiliji samsuro arapa anom arapa biar todus rokan sombongnya mana tak kok saya temu jabatan di arapa mun kada apa badan iya cek pera urusan okosri iya cek pada ngepul pada ameng apa parlona kerja yang nengi pok jompok do make rokok durnuan teker para do apa kegebu senyaman tak duli buang je mak mentar gonjengan no teker pada nggak wari nggak bojong sarong dong gak lah aja legerit dong melolor segi yang kui monitor ka konjengan lamiri selepet ro se bagelwa mana araba terus nggak beda orang sombong bulan dunyana loh beda orang sombong polana ilmuna kau ulang ngojaan jeta para ustad
nengi compok kula ngojan tat ustad bagian ustad simulang nengi compok penikah sengak sampean ustad cak aromasa sampean lebih bagus penting ben beben lah tak usah beda istilah senioritas bener santri anyar coba tahu lah jiranya mana sombong karena ilmu nah culam ber iblis roh itu kan ibn Allah gara-gara aromasa aben lebih senior dibanding ben Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba wastakbar. Ini tebus lain. Iblis tak ndak ben sombong. Seitu kan ibn Allah gara-gara sombong. Iblis penikecaan pikir, nah tak salah. Makin gulu pangeran. Mak kaula sekutu atatak ramah. Mak kaula sekutu nyempe sekutu ngendep ke Adam. Cek kaula ketua pesantren, ketua pengurus dia. Kaula ni lebih ngada dibanding ban Adam. Adam kita ada kaula pun tadi guru na malaikat. Adam kan santri baru pangeran. Ana khairum minhu kaula lebih bagus banding ban Adam. Apa yang teran kaula ban Adam pangeran? Yokom ban Allah. Saya ingat terat ustad. Tat nyelat tat ya. Cara masa aban lebih fokus dibanding ban babak Allah. Padung orang makin mun tak si bebeen si nyapa kada pasanya udah ilok mulok kiai ria kada mu tede ring nyapa tak nyapa aja lagi benar jika tu nasi titi contoh kan jet kiai sekotu salpa jet kiai aja mun tede katon cek gengsi nawa si nyapa kada make kasan kaula tak teman si gengsi ta kaula menika ngakan apolong ben santri persis kaula belanja TV babu TV napa se etede kaula eder ben jaga santri napa se eder jaga santri kan kaula ya tina gendin engko di apa ya mayu kakana bareng mun jet selain nganggo telur deter ki kaula telur deter mun selain nganggo kangkong ki kaula nganggo kangkong apolo ngabingakan malai temu cengkok orang akan dia engkau orang benih nabi engkau benih malaikat ngakan dia kok toju apa orang gagap apa ceng normal cerita aku tu si maging si bulan kiai apa tahu lihat bulan bulan jalan ya tak ning kengak roh saja tak bisa dan santri bani kesemangken tak kening lecupah kasar daripada ban sekona pak ingki sekona iki tak usah jalian ke pesantren ko feodal ko apa rodol lah tak usah aja pak dek lagon rodol keruap nyon semua bebe sana ke kau lebih niat apa hari ngasaran guru niat nyali ya ruah cek saking apa hari ngasaran mi pantas harus niat nyali ya katon mun dari bahasan ruah niat abah coba lagi wah apa kadang beda orang sombong pulan pangkat dah tinggal mata ker pangkat cek reng urusan sarong BHS tanda dengan ibu kok wah saya sarong lamiri ikan tu ada manjelat dong ke atas tujuh neng atas bila saya gajah duduk bencapau kulur nih baba malah tak ada laku tantretan sesami mulja manteen orang jember manteen orang legah manteen odi panikat demang man abi kaula ben ajunan tak ituntut kala ben pangatero lah tina ben pangatero tak kira duli mari aja bu tak kira duli mari pangatero aja pas sampean di pikiran pada ben penikah engkau njawa tadi pikiran pak apa aja ya pokoklah kelar mamare teras kok mulai teras pokoklah kodung teras kok leje tak kira mikir apa lecek mari teras sangat lihat jeding gerogi tak kira burung dan tin cek leje jadi wah nyamanan
Kulaku ingat pak bapak dah. Maki rokon peselan. Ya pesel tibi itu nu tibi. Kurang kereng nih pasang ibu je. Lah tak kereng cetol pada beling celengan si akar atap. Gelar ah. Beli ya. Ya kopi baik. Benih yang lebur ke kopi baik. Rok yang tidak gulen ada. Tina pokok beda kopi nak ke lu tibi jeno. Mayu nom tak mangga dalak nom jan nyaman dia rele jong odik deh. Lah korecet lah udah mulai lambat lah jong ya. Padahal rokon peselan soki nom. Kenceng mangkat tak kenceng tedung. Aduh nyaman odik normal. Goji sabitok juta. Toko bulu belus biki opa begini nyali ya gula enten oleh ya tore ala aku kecuna keng tedung emok melekok ngak ren ngi patu aduh mak melarat zare beni salah dengan di tukun juga karo perjuangan naaben keng menikir peker berarti andi pese ben sita andi pese pada melarat ada beda orang aku bayi compok 40 juta rantah beda orang aku bayi bengkok mun compok mi gini karena semak kecopu ari bengkok beda orang aku bayi compok 40 juta mari beda orang aku bayi bengkok 3 miliar tak mari aja apa nasi mabita marah pekeran benapson pekeran padahal arwah tak kira tedung kakasor lapis 4 je bu pakun setong kasur saya ketedung pirok banyak kamar bedu 12 biki padahal esen orang Dubai iya bela apa parlon malah tak kalah normal kalau yitin aja urusan cereng pesena dintibi iya keng orang sedemang odin bani kedua kalah apa beden sejan gula kok pelka jan tuli nyari aing mon pelka normal odik pelka tuli nyari aing sebab seleko odik pelka ingat guys campur aduh jadi melarat odik jadi no lala orang lapar jangan intare ke dapur songka wah tatemu ben tahu kelonyot tatemu ben tempe kael tatemu ben sabreng cepak pa bila depak gelem tabu kenyang tempe kenyang sate kenyang sabreng nasi jagung nasi pote ben jeringkeng bila depak gelem tabu rasana pada bisena berak ya berapa nih kael saya kocak berikan kaelan ya bila dapat kedelum saya paling nyaman roh kadang saya tidak coban seman nyaman roh kadang pak saya tidak penyakit kadang kau lewan sampean kejar yang aja nafsu mila kadang orang si nangis menikabuk orang si nangis menik pekeran kadung abentah sate saya berdiri pereng ternyata itu pakai tempe Ari saya tak tuli nyaman odi. Pengu ese tempe nengi pekeran. Nengi bebe keluar sate kan kembangan kalau nyut bener ya. Ma yuja kening joko nafso abba deti nala ya mak todu sekasapa. Angku ile cu apa beden. Kuni ke mobil din gulu manten reng congocok. Bila tetemu ben kiai si lain kadang tantu din gulu kene ke dia dong petengik pak. Grubak mata kau lagi kau jangan pada benembian 4 kali 5 kali sehari kui kepatagi ben gulu mai kepatagi ni beni beda macam-macam orang main 4 kepatagi juga tak mobil isot kosot jadi ku sabuan bulan ni patepak bemper yada ulocot melolo lakanang napeci sila tekan dolo tali tengku tak kabak tali na jibu ada lah becek sila tak bisa masih rejak lah no
Tale, cukup saja lah mereka pernah berak orang jadi. Orang ngejat mun bola nasi salah. Pusing ini benih yang ku. Saya tak berak tepak sepeda motor ke tonggok negeri besi nama lolo. Jadilah tak ada karet tawa. Keruak jan, ya pahala lobang jadi apa? Iya, Arya boleh. Dulu tenang Pak, tenang. Tak usah kau susun biar jaga takut orang. Bodoh sial sih. Tina tenang, kalau tak minta gantetan kambian, dok buru nyepeng. Saya itu mau cedem. Bila tengku ya pahala lobang tak telok ni ada. Baru apa sih ya? Mai tak ada kalah apa beden aja. Yang pada jalan gitu, pada ngerem gitu. Apa jupah pagendeng ni mobil ya. Muni bongke ke pajudan dek je. Pada ada reki. Ya, mak sari malarat. Allah maju itu nomor setong buk. Beda orang coko nafsu. Beda orang coko nafsu. Ani kagate. Juga lah apa beden apa. Lebih dari panika. Mayu kau lebih ajunan manter pon apa sih tipe kusa abe manter kata rema ke kusa Allah. Kong langkong jangan. Harialah pokok 10 lebih 10. SD rekol 10 kau tulah tedung. Bantuk. Tantretan sesami mulja, nom, tada amalan selebih fokus penting benar jam. Ada. Jadi sampean bani kemungkinan bede saya penta ke Gusti Allah. Cak lun bis habis anu jauh. Pangeran aja habisin lu. Pangeran risin antu wakir rizki semaudi semamate semasehat sema Allah. Lu cak lun nyar ngelanyar de emun bede kafarluan. Pangeran aja habis si gelu. Allah pani ketamburuan buk mon bede parlo kau leben sampean palor minta ke selain cek tamburun Allah. Anal Wahhab engkau saya tukang ngeberi. Nah nunarzukukum wa iyahum. Saya beri rizki kawan engkau mak boleh berak ben kanak boto na ben betong toron sing engkau saya beri rizki mak balor nyar ngelanyar ke selain ben ngaruh Allah cek saking berjelas. Setimun kau leben ajunan andi keparluan pas palora bela ka orang ka ada palora bela ka selain tak bela ka Allah ka ada Allah tampuru ma yu jabis siglu Allah beneka kenang nanya bis ka Allah nangi masjid nangi langgar tahu sabi Davidnya bisa Allah jamare assalamualaikum sampaikan mari doa mangkat boleh mak kita usah doa ngangkat tandang ada Allah lah tahu kebutuhan sampean pokoknya habis ke pengiran orangnya habis tak butuh bela panapan ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah bah mak baan sudah bun lagi eki gitu beda apa ben punten keng cek kerong ngap tina gitu nyon pandua gitu mancer anu gitu iya madu tahu sah ke bela jadi doa kiwan gitu jadi tahu apa boleh ke pangeran kau lebih najunan mungkinnya bisa ke Allah ke masjid ke langker panggi pasti ben Allah mula nyabis ke masjid nyabis ke langker lebat solat selima bekto pasti pak panggi ben Allah tak kira tak panggi ma yuk sejat kita ke masjid lah takkan tapi nalpe ke masjid mak kita tak kira bejam kayaknya leker mak mesema apa pe nalpe lekena pola mi ke kerito mi ceng apa entan maksudnya gula nggak nih kawan nyon sebora gula nih kah dari sabedena pangajian ben moloten mulai lembek kan cet laku ile ke bele ke masjid are mak paki bede si tak mangkat ke masjid keng apa sih itu masalah ya tapi apa entah si jauh kadang si depan kadang ke masjid si jauh bodoh ngocak lempo bede kadang si depan kadang si atong kedan roh
Ajalan jelek salep cong-cong wah. Depak ke masjid. Sejeki. Sekang jakang ri pira ilebet di masjid pira ben lengker. Make Pak. Singak keng tepak kebun dada beto lu benembian. Enten-enten ngak nih kan. Dabuna Kanjeng Nabi kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Mun pagampang debu panika. Orang mencet kebai dari betona. Mun orang mun kebai dari aing swarga kan lu gambar. Orang mencet lagi kebai dari aing swarga. Jadi tak usah paksa saja. Abon maksa tibi. Paringi kelar jaga angkui ngalaku ni kelakuan. Situ lantaran masuk ke swarga. Sabani kecukan. Orang mau nikah kebai dari betona neraka pak. Saya rasa kalau saya maksakan kui masuk ke surga tak bisa. Paringi kenceng pasti ala. Gua situ lantaran masuk ke neraka. Boni paringi gerak bon. Paringi keli saya ke surga. Tak kenceng si ala aku kelakuan situ lantaran masuk ke surga tak bisa lah. Le, terus sambil kiki apa? Ceng sal pengajian ngecek ke langker ngecek ke masjid ke kepi. Mak tolos tak mangkat kayak kebai dari betonan apa gula benembian. Njak maraja norok nyaut ben fu ya sia songgoan be. Gelu-gelu nah. Muti sambil kiki pada ben. Yong kui gerbek ari yang kok cet pas rakere cet saumro odi cet tak ke masjid reje lah. Ada recet lebih rak ngiding lagi ya berak mereka pengajian. Cet lah niat saya tak torok adalah ke pengajian. Mak baca kelina ber. Sering setan boleh sih salah. Jangan setan, kok tak rono apa lah salah lagi jangan setan. Cet lah aban saya tak kenceng roh. Kau lah ngojaan Pak Iman kaman kau lah ngojaan. Tak ada orang mangkat ke masjid rida ada oleh jaga kepi. Siapa selebur apa jang sobu apa boleh sobu. Siapa orang selebur apa jang sobu ke masjid? Siapa? Cak tak ada. Orang oleh jaga kepi makai makai oleh jaga kepi. Kau lah oleh jaga jong. Kau tak jaga iban bini tak ngiding jak sobu benda juta. Mulai gelak kulit tak neng sekali ya sampai samangken. Kau li langsung nih kan dari pengajian rutinan merisa langsung ke kantor. Ongkungit dah gula nengi jalan mulai gelak. Depak ke jompok tedung repas. Cegoi bah ben bini bah para sobu bah. Harus pikiran ben nafsu mo cak lala ben payah bah. Ben ria muni pak sering. Tak fokus ki aja. Jadi deki mun pasti tisakeun ka beuteuan baru. Mun ceut apeun tak payah mak teger koncengan depak ka lu hulu. Teger depak ka apa nyaman karang sokon. Mun ka karang sokon depak make payah. Cek ya pirama de pakai langker. Cereng tau usah numpak mobil je. Keun tetandung hulu depak ka langker. Tapi apa mata mangkat ke langker? Iya cet musibah na pak. Benih vera sambian, benih vera gaul. Kakapi orang tadi saya kenceng ada apa jeng sobu ke masjid ben ke langker. Aku mantong can iman nah. Bedo orang saya cet esabe iman ben Allah. Saya kena aben kelar depak ke masjid. Saya kena aben kelar mangkat saya bisa ke Gusti Allah. Maki bu sobu. Keng muncul benih begini pak cetak bisa setelah berema tak bisa. Keng kep apa dah. Ay, masang kok di tempat gas pun ada betongku sengko. Ini kan ini ngaruh. Hari kok ngantos apa kia? Apa ngantos areku? Mar bombong kia asik lagi nyaman pak. Karena kadang orang yang semang ke masjid kadang ngantos cet letak kening telkok so kona. Cet letak kelara lakom repot. Kapahasara tak kok tak to si mulia. Mandeman letak kelar laku. Kekerna pernah ning masjid. Arubani tak terwala. Aku keng letak kelar. Kan bagian posepon nasi bade nang masjid dari maurib ngantoskan isya. Aro beni tak teromoli ya pak. Aro teromoli keng mun mule tak ada balik kan ke bengko ada nih saan. Jadi bajur ngoncur nih batu nang masjid sambil tak ceritaan. Saya cerita penyakit. Ujuh.
Ingat ruh kadang milan kadang sejen sepo orang penikah cet sejen itu bu orang ben Allah Arab apa boleh malai tak jentet tiga tunya nom malai beda ingat nak buat si balai mana ke Gusti Allah karena letak gelar si alaku karena si aja ke 5 bekto na bera lengak ruh kadang mungkin sehat tak ke masjid bila tak kening tel kok soko na maksa bae senter ke masjid yang dewa ke masjid kang jerekangan nambai selak roda depan ke masjid. Jangan kanca ya Allah mak jangan selak masjid je. Beni masjid nyobe erwa. Kanca tempo aja rekan. Yo je biasa na tahiyat e kato. Ju isi kacer, pas tak ning kato ju ija. Gusti Allah. Beni salah ajunan sepon tak sampurna kengki pakun mangkat ke masjid ben kalangker. Mapan. Sana apa kali lipat oleh neganjaran. Saya maksud ya bagian sekang jakang. Aruku ki normal, atempo ki nyaman. Ngantos apa nom? Ngantos regu saya mangkat. Ada orang ngetin namun keng legetondu mata hitam. Jangan melak jaban. Keng soko napa pakun jalan. Soko jangan nang jalan ban. Tina mata maleng hitam. Apa kuna jalan. Ya, labu lah. Sereng abe sing ngatur. Siapa sing ngatur? Rekan abe kekepi sing ngatur soko ya abe. Cijet kor. Si alang-lang sampean mangkat apa jeung sobu ke masjid res apa? Sereng tade reng alang-lang. Saking jan abe. Pada ban orang terus ambu rokok. Kau mau jane man ka mana? Di mana pada orang tak bisa ambu rokok. Lecek. Kau lah perokok berat. Kaulah kan ngucap bulan kaulah mantan perokok berat. Kayak mujat niat ambu bisa apa cara ngambu rokok tak butuh usaha. Orang ngambu rokok dia tak butuh usaha nom perak keren ngeneng. Beda saya tak bisa ngeneng. Lah ni. Kaulah terus ambu kayak tak tuli bisa. Mun laku itu nuih. Sampai mun kayak terus ambu rokok keren ngeneng perak ngeneng lah coba ada ambu jadilah. Justru seputo usaha si rokok rokok beda korek tade nggak tengah malam mireng nengi kompor nggak dia mari kok lah nom pengalaman hidup pak ke tengah malam rokok peke tade toko lah nutup ke kepi ongku punceng saya seltek merisa gelak tengkum tak isare boleh orang pun kayak berat terus ambu rokok repah nengeneng lah cu Sereng bila long polong lakoi pataber. Iya cek kalah. Pataber ya kali tak tuli ambur aja. Rek mari nengakan paek make. Iya di na berak paek. Pokok cek rokok. Yang paek solet paek solet. Tak tuli ambu aja. Seni kecukan orang apa jang sobu. Ayo lah Pak. Sengak. Karena kau lebih ajunan pada ngadu ke pangeran tata kerama nangkui. Termasuk tata kerama orang apa jang khudu zinatakum min kulli masjidin. Reng karang sokon. Ban mun abajang saya nengi compo ne intara ka masjid, cek sakit bajelas teh buna Allah. Angkui kalampina sepatot, cek angkui kalampiwan soromban. Mun kaos cek angkui abajang. Allah sia debu menika. Angkui kalampina sejat pantas sejat patot yang kuya bojang mun kaos jang kuya bojang apa boleh kaos oleh nacet buki ke atau les not drop baca benoreng kadang boleh nabat nyamuk atau les kingkong arah pemenang kui segena iya jangan boleh na semen 3 roda bocah atau les holsim ning ibu di tokang re biasa na siapa ya kebaik kau sedelem ya tara pakai membahta yang ku ya bojong pera kausan melolo pas saja nih ke baga masjid selajat abon tak ngaku tata krama ganggu ka orang muni bocor Allah mula ndeng bunter ya deun tai boja berem apa mencela kingkong
Iya, itu gara-gara pikir hari melending itu ku di mayo mak leben kaos saja. Cek kok melegi yang tak tahu oleh kaos je. Tak ada lako. Mak marah dah. Jadi nomor satu impian gigi ya bu. Tore impian. Cek berak kodung melolo karjai. Mayu. Kuyang kuy sejak genar. Tapi kuy ala kean. Kau lu sana apa kali kau lu ngucap. Nom nyom sebora. Eke bega Allah songkok jadi. Kayak mana? Boleh boleh. Saya berak lecut tong kepinam yang songkok. Pakailah ke binian ya. Kayak di mana beda binian di kodung sama lo biki. Ja. Sabitak. Petong bolo. Kau udah binian. Padahal tukang nyari nape sinariak saya songkokannya. Kayaknya di masih tukang ngalak kore pahandi songkok do pampa. Ada. Tak telok. Tak telok songkon merah. Sila beri dua oleh hajian. Wah. Semele tibi setong merah. Bori lah setong kapinari saya yang kui gelit bulit. Eke baka Jumatan, eke baka molotan, eke baka onjongan. Rema konjongan iki bengare boleh. Panyuon ro. Kan sokok celang bah tidak cocokan makin dah. Iruah. Nyambur ke sokok bunter sokok celang makin. Harap pun kada obai. Mbian gigi buk ruku mon oleh na beke benelak ke lambok ki guru lamaran. Buang. Iman wage malarat nyari ris-liris. Beni ris-liris surat turba toran loraingen rolah. Ris-liris dah maja lambok poter wah. Aja berak ha mbian nika. Iya badan lah coba gelu silain berdoa. Senyaranya hari pakai luar bila terawihan merah. Bila terawih langsung malen. Ya, bagi katamu, awan kalau ngakui sekonar can lagi ya Allah. Cek lambat ruku jadi anu ngibir ya le. Saya timak le apa sedeng apa jen raja ben menibi ini nom jen raja. Arwah ker kiru le nom kiru. Tamasok tata krama na orang apa jeng, sehingga ada penting dia. Tamasok tata krama na orang apa jeng, mon tada parlo cek nyamnya guli. Sambil arah mak laku guli. Kulo nengi Jumatan kadang nangali, mon bini anda yang kulit tak teman nangali ya. Berde sih tak nyaman. Guli nggak ada yang apa jeng. Ada yang apa jeng jenun jenan ya apa nom gitu. Iya bianda pati tengah bulan pada bentuk markorong. Ya melagi Andre temu je jenjeng. Beda semingguing. Ada sampai. Arah pama apa jeng semingguingan. Mak tede laku. Beda kadang sampai mari ke atas ke beban. Colon joan. Ambuih. Asam urat dengan apa? Apa masih laku? Kemarin coba kata kemarin. Udah nggak susah coba angin, lo kadang. Ulah ada parlo. Masa tak oleh gulian sekali? Ya oleh aguli, oleh jangan siapa tak oleh aguli. Ketel jangan keruh. Siapa tak kerhidren bian mon ketel. Keruh keng. Roh cara nak keruh kan beda tata kerama nak itu timur lah ketel nih di nak panangan nengah dia. Jadi bangki bang roh siapa tak keraguli panangan neng badak. Tonjun malolo pa nga dia. Ani ka makisabito kali ada masalah dah bu. Makita ker kolot sa kalimyan. Ada masalah berak tonjun. Beni bah kakapi se kerum ya. Pah teker pak kedibu dibu. Dia pah dak tekun apa jangan bu. Ya. Beni ini kan termasuk tata krama. Orang mak takernya bis ke Allah. Orang namu ibu mun ngangkui ke tata krama. Tuan rumah naro seneng. Toju makin cop na. Eki. Ampon tak mabi kerepot ka itu kan apangki na benajunan pon cek sekelangkong ngabdi na cek rengkeng cek niat tro apangki ya ka itu. Ya. Allah mantan seneng tuan rumah. Mangga nasi bodi kulkas repok keluar kakapi mang. Arah apa boleh seneng nerima tamu ibadah bener.
Bila tamu lengar jelengaran dukan toju asentel bah tegetean nyander boda apa nyongok boda apa denga osok-osok ke bitong cuk saking oleh tampil yang bungo pahit tapo katamu ingat orangnya bisa Allah daripada tata krama lagi bukta masuk tata krama orang apa aja ngeri wuduun bagus Fausilu wujuhakum. Ben mun apa aja ngang idza kumtum ila sholati mun dipakempang tebu bre. Mano saben mun apa aja ngang. Ben mun intara kangko, ben mun intara nyabis kangko awudu gelu. Wudun pamapan. Cere ngabidan masang bedan ben wudun. Buk. Habis segan. Orang paling sagonin orang awudu si bagus re kosot anggota nah. Beni virai selen. Apa boleh tak selain leken apa berai capur sih karena ini pentel nggak sentak ini kan orang mixer ke bejajan juga ini capur ini peler berapa lani beni yang kur ini kupuk soko si kanan iya nyek ngangkui soko si kacer iya nyek ngangkui soko si kanan ya gembus roh lah. Bukten ni cara yang bilang terkejumatan kadang norok bencelot dan yang tom berdua. Muntah ya bentermi norok gigi kata. Arap mon kosot belekan. Sajen mapan wudun, sajen mapan tata krama na bejeng, sajen ni kesenengi bejeng, sajen tajum bejeng ke Gusti Allah. Iya bah ke masjid. Mon laga masjid, ada tak bejengan tak keterima. Mon laga masjid tak bejengan. Mau temu laku nare pas bu sobu di mata ada tamin masjid laku absen bah absen laku nare bah mon parlo tak usah diker laku aja mari la ilaha illallah bah yuk oleh na pengajian malam ada mari ya jadi ya kan ambu ya dikernya jadi dikiran sih mah ketonduan doa kau lo mau jangan iman gak aman tak langkong si ada na sobu mon bisa bagian dengu denah mun posepon lah letak peti gelar je lah mun bagian dengu dia nasi tegas roh saya yang dikirna apa pada dikirna jadi bagian saya melep roh langker dina masjid disa pada bila bu sebu la ilaha illa anta pah tade boleh subhanaka saya ngantos itu tojuk nggak ada nunduk lah jangan ada oba wah mau tak yo oba kau lah uning je kena ketikiran sobu keng oba lagu napa beda oba napa tegas ini cek kan mon seteman mon tu kelu kan benda lo la ilaha illallah kan lebur Al-Malikul Haqqul Mubin lebu iya suara na boleh resi ngening Muhammadun Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin ada lambok cuci takmir nang ilater ya mani benih Syareng bahbar Allahu Akbar Allah Salatu khairum minan naum bah naum masih balanceng Salatu khairum minan naum kelak lo nyalo naum ro tedung nom baca jeng lanceng ya usul ra naum ro meni jeng lanceng jak saking Madura ro maknai Tedung aroma kasi tak keton buru lep mun bisa ro salat te balanceng salatu khairum minan naum tepang salat ngiding kau beni naum masih balanceng ya usulan debera anjak beni salah ayo kibang laku nafas manter beda oleh na pengajian manikah manter beda barakah ben manfaat kan tu ampun setengah 11 opama abid kelunya on seborah sampean mon katondu tan beni salah na kaulah cet normal lah cet pon tante na orang sehat katondu
Bentuk boleh. Ay, hari cocok mode gimana bentukan. Ya, baru keren din Allah bu. Baru keren din Allah. Iki kadang etetep lebet reng sepo, kadang etetep lebet guru ngaruh. Kadang beda orang makin tanda ke barokah. Orang tanda siapa yang bilang nyium tanah ke kiai barokah? Sendi barokah rezeki Allah. Keng kadang lebet ben Allah etetep kereng sepo. Anak si abek te kereng sepo. Oh di ini paringi barokah karena Allah ridha ngaruh wa. Konsepnya ngaruh. Tada guru nolai, tada ring sepo nolai. Ada sendi to la pirak setong. Siapa? Allah. Keng mun ring sepo si alatin abe ben guru si bedepa ilmu ka abe cangkolang iben abe. Allah si tak rida. Beni guru nolai. Allah kadang si tak rida. Orang sejat lah ikhlas arabet abe cangkolang ngaruh. Saking kau lendik barokam bian pah minta sana pa plastik tore selen aben boleh. Yang pada tak andiin dia jemayu. Alhamdulillah. Maya doa mara cakap sila tedung dah. Beni ekulu ngelama je dia. Ni serga panitian nari yang anto sampean ngiding bila. Mau Fatihah arang sarang bila depak kawa iya kanastain beli 11 kali. Beli berapa jan buk? 11 ya. Nikah penting nikah. Iman kaman kau lepas temator ben munki berde kesempatan kau lepas ya doa ngakui pada ben panikah. Mak ledu anapah mancerbi tibi sebeng saya penta ka Gusti Allah. Mau Fatihah arang sarang bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Pas penta kapi kertek kaki sambil mator wa iyyaka nasta'in kertek kaki nengi dedeh pon apa sih titi penta na aba ka Gusti Allah. Ben tak usah mang satu jadu anak kau leben ajunan panika depak ka Gusti Allah. Nyebut keberaan oleh ke sebut. Trotter tulingan yang arisan oleh ke sebut kabar. Ya Allah arisan. Meter tulingan ning sadu malam mon pangeran arisan. Can setong na kanjana. Engkau gelu jelek merengkok ben bah. Ya. Kan serojo apa keluar, are mi rebuan maksudnya. Are burung sadu aja reta mani pakai luar. Wa iyyaka nasta'in. Cecelan kari seminggu pangeran lapara. Jangan tatangkeun ngitin. Din ban pendenan le kari seminggu tang di lalakuna lah. Ya kakapi apa? Mun bagian dengu den retro tertuli ketemu ben cuduna. Penta ka Allah. Sebutnya mana? Tarap aja. Tero kapan tero ka merek apa jadi sebut benerek merek ah. Pola abu diseminta pajero reng dinar. Iya kan pajero Gusti paman. Paman. Iya cek paburung karena kadang paburung ben pikirna kok kulo kan lagu motor. Doa tak doa ongku Pak muni paburung ben pikiran. Contoh ya Allah pada pagi juga Gusti ka Mekah ben ka Madinah dan pada kita tangke lain. Amin. Mari doa pikiran nyaut kadang. Tapi oleh dimau macam-macam. Apa sih tadi? Ya, ya lah naman bok. Kalau tepak kau hujan. Aroma intera depak ke pangeran. Bagi malaikat dan roh gimenggi. Can malaikat rakira are bentolos apa burung rakira ya can malaikat. Ini mencet burung ngejoret can malaikat. Mayo marah malang iding. Are kan ke je gulu malai bag bede cengar dah. Mau Fatihah bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Wa iyyaka nasta'in.
وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali toh pun apa sih bisa ya toraki manter-manter papangki boleh perpangkian selain silangkong sampurna nyon sapora atas setejen kacang kolangan bentusah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.